Deputetët e zgjedhur nga lëvizja vetëvendosje dhe numri i votave të fituara janë: Albin Kurti me 388.902 vota, Glauco Njufca me 305.277 vota, Albulena Haxhiu me 165.421 vota, Hekuran Murati me 163.380 vota, Donika Gërvallas Charles me 146.279 vota, Xhelal Sveçla me 131.250 vota, Hajrullah Qeko me 117.291 vota, Avni Dehari me 104.665 vota, Mimoza Kusari Lila me 94.977 vota, Ejup Maqedonci me 93.058 vota, Shipe Mehmeti Selimi me 73.213 vota, Andin Hoti me 64.722 vota, Arben Vitia me 63.711 vota, Saranda Bogujevci me 48.713 vota, Alban Bajrami me 42.710 vota, Edona Lalloshi me 41.515 vota, Mefail Bashinovci me 39.185 vota, Nezir Kraki me 38.377 vota, Rufki Suma me 37.028 vota, Jeta Statovci me 36.567 vota, Adriana Matoshi me 35.807 vota, Armen Muja me 35.388 vota, Ardian Gola me 33.275 vota, Haxhi Avduli me 32.127 vota, Adelina Grainca me 29.051 vota, Blerin Gashi me 28.105 vota, Albena Reshitaj me 28.012 vota, Taulant Kelmendi me 26.816 vota, Fatos Geci me 26.417 vota, Fitore Pazzoli Dalipi me 26.222 vota, Agim Batiri me 26.153 vota, Artane Rizvanoli Berisha me 26.072 vota, Dimal Basha me 25.430 vota, Arber Rejaj me 25.267 vota, Labinot Demi Mortezi me 25.062 vota, Arber Eshkriziu Vyseni me 24.962 vota, Hysen Durmishi me 24.590 vota, Arieta Feza me 24.415 vota, Artan Abrashi me 24.408 vota, Arberie Nagavci me 23.777 vota, Emir Haliti me 22.731 vota, Liza Gashi me 22.000 vota, Valon Ramadani me 21.850 vota, Adnan Rustemi me 21.396 vota, Fatmira Kolçaku me 20.225 vota, Drita Pajaziti me 20.133 vota, Jeton Raka me 20.072 vota, Arsim Ademi me 19.896 vota, Rosetta Hajdari me 19.701 vota, Fitim Haziri me 19.458 vota, Sali Zyba me 19.123 vota, Fjolla Wikani me 19.093 vota, Ilir Kërqeli me 18.617 vota, Suleiman Meholi me 18.595 vota, Valon Hoti me 18.473 vota, Vigan Qoroli me 18.335 vota, Naim Bardici me 18.022 vota,